Well, it's Arul Jabi. Bonsoir. Yes, the Kill the Producer right here, bro. Yeah. Niany zany de hitantara aminao ny étape rehetrarehetra nandalovane nahavitany an'ity projet niaraka tamin'ny Sésame ty. Manomboka hatreto babay disy filière ahoana tsara babay koule hoe chômeur kinao amin'ny ao ambonao fa tsy maintsy ho tafity an-tanjona trouver sa voix réussir sa vie. Tsandrasantsika ela intro laissé. Ya ny étape voalohany moa zany ny origine na ny source n'le projet teza izy miteraka. Bon, nisy andro raiky za taratara hody vers 18h30 regny ny ambigny bus teo amin'ny tsenan'Ambolokandrina. Efa elaela nimbezako bus teo de tafitodika afara za mba mijerijery hoe karakory ty de natazagna ny Madame Nestoria mihinagna sakafo am'le gargote afara ko za mitsangana miamby bus de hitako izy. De teo zany salasala hoe agnatogno sa tsy agnatogno. De en fin de compte nagnatogno fogna za. Bonsoir madame za taminazy. Ah bonsoir Fredos. De tamin'io koa anniversaire ny madame tonga de nararotiko ny souhaiter anniversaire anazy. De vao vita kely igny tonga de fa nalefany anazy présenter zany le projet. Zaho izy misy projet tiako anaovagna collaboration aminareo jeune. Le izy tsotra anareo ampanaovagna spot radio de ampanaovagna clip vidéo zany hoe magnano hira anareo mahakasiky ny événement forum de l'orientation et des métiers. Ok zany. Je suis d'accord za. Andrenjara za. Ok izy. Ny aneriva fogna za tonga de amorogny groupe de discussion izy ahotsika mandamigna raha jiaby. Ok. Lasa. Étape magnaraka conception le spot radio hira nde atao. De tapaka tagnatin'ny groupe de discussion atao zay nde gnano slam de clash forum. Karazagna clash info regny fa clash forum magnambara le événement. De thème ny slam io resaka problème iagnan'ny jeune jiaby par rapport am resaka orientation scolaire. De le clash forum karazagna magnome solution zany tagny zany ndesany anazy. Ny étape alohan'ny enregistrement dia ny composition instrumentale fa teo ny olagna efa 4 jours nagnanay zay vao za groupe i-créer mety fanignansika zay problème zay procrastination hoe tomorrow quoi day. Fa vitako ihany le izy namorogna prod tsotsotra karazagna reggaeton dancehall hafahafa zay de natomboko tamin'ny accord na Purity hitako tamin'ny Purity tao. Nasiako percussion maro karazany. Mbola nampiako kick. Faragnako tamin'ny basse. Étape magnaraka ny enregistrement de tamikane efa 4 jours sisa nagnanay zay vao zay koropaka zay vao agnano enregistrement vita ihany le izy nafinaritra ihany le izy nisy ambiance be tao am'le fanaovana enregistrement nanao adalagna tao natsapagna hoe tsara ny hevitry ny maro matakadavitra tao koa nisy cohésion tao alefako aminareo kely ny extrait ny session studio nay. Vietnamese. Salama akory aby miaraba any ambany lanitra tsikitsiky fa hitondra zava sitrapontsirama. Fa rehefa vita ireo babay disy filière. Animation immédiate. Si j'ai une vision, si 15 ans, je suis un homme.
réussir sa vie. Tamin'ny slam tamin'izay za tegna tsisy ide tamin'ny slam hoe karakory naovako composition anazy fa soa ihany za tia magnome raha gratuit namagna. Nisy andro raiky arena baka antimo nameko instru slam tio misy instru slam so de tianao de ty le instru. Ay raha io ny archiveny taminazy tagny mbola misy aminazy tagny le projet fa tsisy fa le instru mbola misy aminazy donc nataony tamin'igny ihany le enregistrement nazy de vita soamantsara koa igny ça va na de ny agny tandavaka aby zay vita folie izy. Vita jiabijiaby ny enregistrement vocal ny spot publicitaire teo moa efa ravoravo ery madame efa tsara be izy zany fa mbola misy raha tavela zay mbola agnano tournage ny réalisateur mbola agnano montage sy ny tariny regny efa 2 jours tavela io zay nagnano tournage tagny amin'ny JC visuel. JC koa moa olo efa managna trakefa tsy nanahiragna be ny tournage aveo ny clip nataonay somary tsotsotra kely tsy de ilagna raha maro loatra agnatin'ny studio antragno fô zay nagnano azy sur fond de karaha ty ny ambiance tam'izany. Olo film koa filmé balgadre sady romantique mandiniky ty avenirany safety fiaigna miasabosy tany toy mivalibala namela betra iry olana mianjaty misy kampianatra amin'izao Momba ny connaissance de soi tazana dia napireo tanora fantatra ny tena no mitoetra no intérêt sy ny face lastige Avy ka tongotondrovana dalitena. Vita soamantsara moa le projet jiaby samby ravoravo ry madamo zay koa afapo hoe nandray projet goavambe iaragna ny asa tamin'ny sésame de ny leçon azoko tsoagny aminazy io raha tsy ihany miprocrastiner zany hoe mametraka hoe ataoko amaregny raha tokony vitako niany fa ny pression io ahavitagna raha tsara anao koa sous pression hainao migérer anazy ahavitagna raha tsara de travailler en équipe koa tegna mahatonga lavitra koa zaza raiky nagnano raha jiaby io mety hafa mihitsy fiboakany fa noho zay jiaby niaraka navita raha tsara na afapo olo mazava tsy haiko zay afapo taminazy fa ny résultat final ny zavatra rehetrarehetra nataonay tsy ho ataoko amin'ity vidéo ty fa manjary lava loatra lany meganao ataontsika amin'ny vidéo magnaraka publieko amin'ny andro magnaraka io de alohany ifandaozantsika miabonné va amin'ny page anao misy raha tianao fogna ato isaka ny 2 jours za mandatsika raha amin'ny page Tatakedo producer ato magnamianao amin'ny fotoagna magnaraka koa za amin'day projet raiky atorotoroko anao ny zaviny étape rehetra nandalovako na fitako anazy. Ok guys.